O le Falea'Oga, o le Lumana'I. O le tatou malo ne fiafi, fatasi mai kalaistete, le fionga ia Leali'ie'e Tofilau Dr. Tufulasi Taleni, o le fionga le matua o faiva, o le tusitala, o le Falea'Oga sinia le University of Canterbury Christchurch, taitai o le Kalesia, taitai o le Pacifica Community, ia, o le au fatasi mai ne fiafi o le afaafonga iai. Sini au tu, whailoa lupe whalele Samoa au auna. E matanga luenga ese lau tau ia wa onga fo mai fa pitoa nga nuu nga ngana soifua malolo ina poto salalau soifuanga lau tele manisi i te tonu a Aotearoa ai ale ke lope o esa ili malo ai Samoa. Fa matala a tatou nafa a tatou tala tatou sotanga soifuanga lau tele e avea mauala e fa ola ma ia mautua i pea lo tatou fa sinomanga. A wafa nau matupulanga fai mai malau sa ilinga malo o lo o faa au pea. Fa manino au wala lei mfai ai o na fa tupula ia le fia ya wao sue ma fina finau iso se faiva o vala au inai. Ai maise o le nofo sila fia ele mamalu lau tele o le atunu ia au nanga ese e ia te au le fia tele fa feloa i ma fa ilo le tatou malo le nei fiafi le fionga i le matua faiva le fionga i a Leali'ie'e Tofilau Dr. Tufulasi Taleni o le fionga i le Falea'Oga senior lecturer o le University of Canterbury o le fomai o le tofa manino ia o se tasi foi ua ilonga nana tula i mai ia wā faiva o mawhauwhaunga a wā le whaalau i loa ina o le tāanga nuu e le ngata i lea o le whaalau tele ina o le loa mai silafia o i lātou o ngā rulue a o ngā whaawhaia o ngā fio mai i le neia fiafi la wa fionga i le tātou mawhtanga. Ia, o te le nganga tumu e whaaloalo o te whatalo whatu lau fionga tō tōli'i. O fionga Tofilau nina kiriwhi alai. A o whalongolong fōi lau saunoanga nea fiafia. O mana tua wawe lava ia te au le upo e whailo tolo. Ua sau fia lele le manu na iu tufiu. Le fōi a fiafi i le fia fōi o le nganga o mwhaina maua lea wanoa. Ia, tā te palewhia ngai fōi i lau Polokalame o le Falea'Oga o le Lumana'I. Ia wā fōi le whaafonga anga le tātua tunuu. Ia, Tofilau te fia whaatala whatu i le nofo tāpua i mai o whaafia ngainga. E so se whata whaitaulanga. I lo lato olo le manu o wā. E te pua ina o le soifua whalea nganga o tātua tangata. O leo te whaatalofa ma whaafelo e atu. E so se Kalesia o lo o tapta po ai il tato tunu ne lava ne foi atunu o ia te fa pena folo fa tala fatu ia el paia ma o lunga il tato tunu io na tulanga fa lupe ia te manatu e le ato foi tupe la fonga ai le manatu ia o te fa tala fatu le paia ma o lunga i maunga tele mo iti fa tala fatu le paia e tupu mai e o le atunu pa ia ainga o ta pa au ia mal foi fale polo pal tapo inga mau o tato tunu ia lea no fionga totoli o te fa taimol nea no fa aulo fa tai foi mol fa felo inga ia lea fiafi o te fa tai mol a noa ia fa ponta e vai foi ia ai fa o foi ata o fa foi ai mai se le mato mo fio o le Polokalame pio ia fa tal fat tasi ai foi atu ia Mali lava fa fonga foi Samoa ia fa tasi mai ne fiafi ele ole uai taimi ne utato mafutai ma le fionga ile matu faiva il tato Polokalame ole fa atolu ai lea ole nganga fia la il tato mafutanga e ele mafuanga utoa apa ai ia le tato Polokalame ia ile fionga matu faiva ona ole e fa fonga ia Samoa a tau lava ina o fa ilo se si vai ngai fa manatu i lau tapua inga. Soifua ane i le alalafanga, i le nu o vai a fai i iwa sa vai. Nga lue wha Falea'Oga i Samoa mo le 5 tausanga.
ai le malanga mai New Zealand tau sanga tasiva valulima. Au tau wina i Otago ma Canterbury. A vea ai ma Falea'Oga ia onga mawalunga i New Zealand. O se Falea'Oga wha uwina. Sulu on tau sanga lue ai o se fau tua sinia. O mata upu tau Pasifika. Ile ofisa o le Education Plus. Ile University o Canterbury. Tofi o se Falea'Oga sinia. O lo whapea o na nafa i tutonu o le health science o le awha manino mai lava i le fionga. O se fo mai o tō whamanino, pe o na whamanui aina ai, i lana whailonga lea o le fo mai o tō whamanino pe o na silafia, i lua tau sanga talu ai langa PhD. O le tusitala, se tasi o vaenga o aro tatou Polokalame nea fiafi. Ma le tele o nisi o vaenga, o lea e whaafonga i Samoa. Lea o whaafonga lea tunu, i nisi o matatia, ua e o whaitaua ma le whaafonga fo i Samoa ma le me, i le ma eu fo i o lou tau mwhai, e le tau wilo, tama tau sala, e le awhiwhia fo i upu, pe o na iai fo i upu o le tanga nuu langa i whaingata, pe o na whawelau i loa fo i le pepa o whaamatalanga. Ia, o le aunga tonu leo le nei Polokalame, o le patia o whaiva, o ho lupe whaalele a Samoa, celebrating successful Samoans, po fea lava o saili malo ai. Lea lau tātou o manea fiafti, a tātou te whamanatu lava i le tapua inga Samoa. Sei whamatala, o ai Tufulasi Taleni, sei vai ane lava upa ia maumamanu. O le whaptai Tofilau o le ia o au nei o ia peo na e sa no foi o sa mai le i le nu le o vai fai iva ia mato so foi le tamama tina foi la inga i le mato a inga i vai fai ina le pitonu le o tofiu ia ai nga tele ia o mato ai nga tele foi o tatu no tele iva ia pe na o tina foi ia fa pe na fro tina la to e palanga mai foi ia to fua ia mai se foi ala le fanga ole o lo tua ia pia ia ai pe na lava sa ola e foi mato ainga ia so ia ma ha o ngai foi tato o tulanga lua iva ia na la foi vai fai ia lo lava ia ma fa so solo tu foi tato foi tu malo ia so ia ma o foi male ma mo e foi na ia noi foi a o ngai Samoa ia ma foi tapo pena foi le malanga pio na masa ni e Tofilau ia tato foi le sa ilinga to mai foi po sa ilinga matangi ia pe ta ua nai to ina fa pe ia wala val na a e new wala val na ia ai ia le sa ili mai se ta fa spepa pe o te no fo ma fo fa pe na ia i na foi vai tai pe ona ta ua le ta siva valu lima ia te foi o foi o ngai Samoa il tato a onga tulanga tato a onga i mata vave pa na polisia ale kale si skriso la po yo so ngatai ia o te mantua la fole se tasi o afiafi i le tau sanga na tasi la fe iwa se la val lima fa pe mai le to ina ya ta ia Tufulasi o te lo wala ai sa wi na haru na we alu sa ili so Lumana'I fafo alu ina yo uso mare to fa fina i fafo alu sa ili ai ia o salo e isi na e foi nai e anga ba sa ia isa multa ia il tama la inga multina la inga ia malamo mo onga la foi ia tato ina im foi tato tu il tato manu sa ili tangi fafo ia pe o taimi ne wa to ma fo e foi na ua foi langi foi nga malanga po tama multina langa mo mai ia pe o to ma fo ia ila fiafil na o le tausanga na tasi la feiva se lau volfa ia o fato a no fo i lalo fato a mai ale ta penanga fo la sua la fiafi no fo la fo lalo ma e fa e ia ma fato telefoni me masani ta to na i tau le ai ele pa fano ma vaenga fano ma yo se mai al tau maftanga to ina mali ia mali na fiafi Tofilau yo o te va tu ai pe ia serious le mele total normal to ina ma ia a mai alo ia na no fo le mele si matal no tia te oi yo ele pa ia na ngalo ia ta na fiafi yo ina o fa pe mal to ina ia o le le ai o ele ma fo fo ia te oi ka fo ina ta pena fa fo lo mana o mai nei o to fa fine ma
na eu so fafo e alwe e sa ili so Lumana'I ma tulanga whapena pe o mitinga na o te lo foi e tu sala o tala ma lau foi tala ia ma tala foi a nisi o tātou atu no i toi ngā awala nā leo na tātou maua nei awa noa ina ua whamani a mail ta mamal tina ina ua tātou no nofo le lalo ma tau tua i la ua ia ma tublanga i pio na masaniei na aso pe a mai a onga ia ona alu le iuta alu e sa ili maise ia vane fo ie e tā pena le tau mawhtanga ta mamal tina ma tūlanga whapena pio na iei pio toi fo i whapena ia o mawhauwhaunga le teimi Tofilau i lau papsipo e tāua le ia vaenga ma lea tūlanga e alia tāua le vaenga lea wa e whaamatalatala mai wa toi tō manatu le aunga nā o tātou Polokalame o le Falea'Oga lea na whaavae mai ai whaapea o na pou mai ai lo soifua se tulo le wo o mai le so ia lea la e iei lau fesili e masani au na muli atu le taimi lea pena e loa mai la le taimi nei i le pōle na ia a lea sa i loa e lau tama ese le mata ngofio vesili o te nofo ama o mawhawha wael tātal noanga po lea Tofilau tātal noa i la awa nā whanua ia maadi le po tātal noa i le la awa po i nā wha nā whanua ia la awa nā whaurul tō o le la awa nā whaurul tō le sa o whauinga ina po i le vāt po i le o whauliuli mai peni ni la fo mai ni ua mai le langi maadi pe o te nofo foi le mo mawhawhau i lo foi tama e pe o lai pe o sa o lo sa no e te le ale vision le na i le toina yo ai matou mo mai ta matou mo fa no fa pe na foi o la to ia e pe la na te loa na te loa le me le ia o le lava pa wala me le foi o le alwe le foi banga yo e fa solo ia ma pele ma solo ma alwe ave lana pane foi na aso e fuanga e fai e le so manatu vo ile le anga i le Lumana'I e pa wale o me le te fio e fai me o le te fai ma tupulanga ai o tato matua e ma o ale la to fala ia te lea o te nofo mo to ra ho faune ia pio na fa sil mai pe na o lo pe min nei mai te min le ai te ro e lei ma se me pa pe sa o pa pe o le tong unga nei yo ina ua fa pe na mai le fofanga al tama ko la inga se vanga nai wa ia wa so foi o to alta tal longa foi le e la o fo Jenny mal me na la ina tong mai ina ua ma fo foi tu langa pio na ia Malo fa so ia la aula ia fa na fanua langa lewa e amata fa udi to o le ale sila au ia le masao o le ale ia o fa matenga tau ale ale ia mal tafsil fai o le mafu anga wo ofisili ai ona stasi le vaenga ta ua pe ona e fa so ai tonu o lau ta penanga o lo fo mai o to fa manino o le PhD le na fa so ai ile tau ma fainga le o se fa vai framework mo le fa tino ina o suenga i to tonu a onga ia e se le matango fiole le vaenga le se fa lau tele mai foi ese le ma le fa sili Tofilau e no o mai la o mai time la fa ia la o sa ile la o tu la mai lo PhD o tilo foi le nga ile fainga ta o tu langa o ia ile motiva o tato ainga se tu lo vai no ai o mai malo si uma lo tilo le foi le tele o le che so le impact o le poor education e foi fa no mai se tu lo le poverty le o le motiva ia ma le o ngā luenga ia e foi le impact o le foi le poor education la le poor health ia o i foi manisio na afianga ia afia i tulanga tau le pule soifua o whanau ona foi le o tilo
ole o fata wina fo le fa na fo le pe wa le meta o self worth ele la ko tilo fo ele o ye se ele o ye ni tulanga le fo le wa nga solo nga ye wa fia ile mafau a fia yo e tele la wala fia nga fo le o le vaenga le fo le yo le poor education o ma fo nga na tilo solo fo le nga I meta ua a whapene whai lau sa I linga. E te tauna e tilo anga I se framework e tala whengai e kai dai lau sa I linga. I se whaava. E mea fwene pēna sina fear method research methodology. Tauna se whaavai ai ma tai nai lau sa I linga. Alono winga. O tilo solo a fwene lau o wawai meta Western research methodology. E lea ma se research methodology e tala whengai a ngā I le seriousness o le mele tupu nei I a o ngā tamaiti Pasifika. E opo tilo fo I tātou fo I methodology wha Pasifika I ele pēna sila fiel tala noa lea I a Timoteo ia wha pēna fo I le kakala model mai tonga. Ia e me te le atu ai ngā ele sut le lei male me leo te mafo ia o le mafuanga la wa leo te whaamatala ina fo ilele. Ele aia ma se research methodology fo ilele a fo I tala whenga I lei male. Male toa I ngā seriousness o le mele o le poor education lea male tau mwhaingoa o ngā tātou. A maulalo le a onga o mawalalo le o langa e o lai. O le mafuanga la lea nā lai na u a ngai loe a mai soa lau pulenga le soa lau pulenga la lea ai au mai lo la le mala au ia pe na ta ua o ma fo lo la le tala ya na fa no mana la au ia le na au mai lon tama se ve si leo o ma fo le loto o la au ne wa tilo lo ile tafsil fai o le tafsil fai a te awi la o fa winganga o le tūlanga tau o le tūlanga tau teule ba building relationship with people a ola te me talwe for e whaatala no tangata community wa I can call people in the community they are the knowledge holders ola to ola lau te tangata ia matai ma o ia nisi tātou community ola to le lau te I call them the knowledge holders ola tole o yel to falo loto mal to falo ma o le mafuanga la na le no tilo anga I tafsil faila e ta o tele mai se ale mele o le building o le relationship well in fa pe e non falo research what you all la tu fa tal no tanga e de tau build the leila relationship matanga ya ale o le faulu to ya o fa tau le mo tai fo le is a visionary leader toi nga ta I voi le fo ye e te le ale mele ma fo wa ye to fa ma ma to fa sa ili ma to fa ma to fa lo loto ya ma fa so tu la o le uli masao e manatu le upule le uli masao ya pe ya ma fa fo I tala to ina ya uli masao ne yaso no wing ola o fa wing nga fa pe tania it's a positive leader for te va for tu nga ta for le positive alo na fo ele faia ona positive outcome absolutely positive optimistic about things a pela le masauna a le fa matenga taua ese for le ta o nei o le la au ni o le la au sili le ona la sata pina le leila fa fa fonga le wingo le fa matenga tau fa mate le tau fa mate le sa tau sa ta pena le mai ta pena le mai mo na fanua a fa pelo ele work ele va tafsil fa I maluli basao male fa ulul to ia fa nga no le fa matenga tau ia lo si fo ia lo fa le tu ele fa nga ina ele fa nga ina na fanua le fa matenga tau ele o le si tu sa le fa nga ina e fo e na fanua ona o manat man tu fo ana fa pe o se tama lo se tu lo ia na fanua o sa lo lava o lava fa nga le fa matenga tau ai man tu
o na fanu o tina e moni E lava o to lea fara loto. yo o le fo ma po o yo tina e yo no winga lofa I mali. le mana fo ia fano atua ia le taua le e sai ma Mali le lava. sipo le sa mana o ia le sa mana o no tu malo ya lue e la vea i no tu malo o no winga o le nga luenga lava ia na fanua na lue ina ia fa file mu tangata ai le so na nganga fo le fa pe ia fano tangata o le mafuanga le na la ina le fa ngaina e na fanua le fa mate ngata o le wei o lona winga lona winga lo loto le fa mate ngata o upula fa pe tani no ve ai Tofilau fa winga upula fa mate ngata o le high expectation o ngata tai fo le high expectation o le me tonu ana le mana mi tamai pasifika ina mana mi to nga pula onga fo le he has or she has has high expectation for our for better performance I tonu onga na yo ko nga pula onga fo le pe fo le taule ano ia e tatu fana wa ba pe o la to wa e fe o tu ai pe o le mea le le mali la na tonu o pe o le mafuanga la le na le no o mga la au e fo e fa e po ai pe fai ma fa vai o la framework le ia ona po rola le to fai pai al to fa ma to fa manino na po si le ia la framework na o la la mai nei po ai si la wa ia I to mai fa pitoa nei leo ta o meu proficiencies leadership proficiencies or proficiencies of leadership wa au mai pe ya fo le la longo tu matai o le no a fa pe le ya to fa ya o sound fo o lo winga ya ile high expectation mo matai uma fa pe o mai uma to fa ya pe foi lá Falea'Oga na tonu lava yo mali lava tau no mai uma mai to fa ya wa o te me e fa ye swalo pulenga sa ili solutions foi lele fai nei fa swala pulenga tono nu sa ili ni sa ili au wala e fa lele el nu ya ai mai se tu langa lava ona mai lo la lo na nga tono onga ole e tau foi lai matai nei o I pula onga nei ona ia ila to ma to fa nei to fa I vai ol to fa pa ia e tau na malama ia pula onga nei ile to fa pa ia mal to fa le nganga le tatou awa aisea ona o lea mai tata maiti aso uma maso mai ma values here spiritual values tonu onga a saula ai le ano o ano ia le pula onga ia o no winga le se engagement for tupu le se engagement a tatu tamaiti ma faya onga pula onga ona le o amane ina la do tulanga pape ia o pe la framework lana na fa o ngā le o mai la au me fa o la au fa ma foundation ia ai po ro ai po proficiency si po o to fa iba ia ina fa ai on fa malo mai na ia ina fa mo tu le tu lang pena malo le finau te le tamau ainga le wa fa so mai ne fiafi ai o mai lai le si vaenga o ta fatal noanga ia wa vaenga ia en faina sa ili le suenga la fionga ile to fama nino le fo mai o to fama nino o lo ilunga o penga te fai langi le university a le wa ta mawina ile tusi nei o le tusi nei na tape na ina ile fionga ia Leali'ie'e Tofilau Dr. Tufulasi Taleni o le na launch alo ia le University of Canterbury ile masina nei le na fatino o lo ia te tonu le tusilea o le tautai the master navigator ia sei fam tala mai si tala le tusilea fai na fatau la tusi fast food tala e fai no vatua I lunga o tato website ia pe finangalo ia ele tawana wina lo finangalo a mafuanga le wala ina vala udia tato malo ne fiafi ona wa avea la na suenga wa maua ai se oloa la vea I mafsosoani fa na Pasifika
Wa o ia o le Falea'Oga sinia. I to tonu am tanga luenga wa onga education. I le University of Canterbury le mea o lo o ai Falea'Oga e o ia o te mai tia onga. Vaenga la ia e wha, ia ai mai se la, ia skills ia seti e iwa. Ale ala se tali mai au paanga Falea'Oga. Ioi, fo e matuala ia Tofilau le la tanga ia tula i tulanga lea. Pe le ringa le tusi la nei, le tautai the Master Navigator. O le tusi lea tus a o fo le taimi e o Malo fo inisio le tunu o la to ia fo tulanga tau PhD. A o le taimi ave lau thesis e ave tongi se tulau. Malia. Ia, e tulanga la na au mai le lei lava e toa lua la e examiners mai Australia sa la to makaina la u. E lau tu singa le, lau thesis le, ia, paftai le tua wae e le au mo foi e ia ni ame no papenei na Malo au mai finau. ia le au mai vole li poti examiners ni ma en na au mai ia na matua recommend mai lava e foi examiners ni e te tauna foi e te tauna fa tusi la tu singa. Mana ia. Tauna tusi io e. Ia e matua ho e Tofilau ele fai ngofie. Ele fai Wai, ngofie. ele fa pe foi le fa pe na la tu cut and paste ma tu. Ese foi le toi fainga. Ngal wanga tele. A to le tau sanga Tofilau o foi o fau mai. Malo. E mo ia le frame a to le thesis le doctor thesis le sa ia. Ia ai langa e foi a to le tau sanga foi ta pena. Wai. Tau foi so le lei ma e foi nei swing a tona. Mani. Ai, e le tauna ave ai, e po ia tūlanga i pione. O le mea lai mali ai, e po ia, e na ua o mali taimi, po ile lo sa i le, se utala o tusi. Ia, mani, alen tau sili atu ai. E le whainga taia te au na sa i li la po ile, le te utala o le. Wa tasi le mea na utal no le tele po authors. Ma mea o le mea sili len whainga taia la, to le sa i li ngole, o le utala o tusi. O lau e ma me tu tonu tusi, a le o ma le taimi e. O isia tangata e o al taimi o halfway tusi ele mo wase utala. Io, lava po e te tauna sa o le utala. E te tauna matua. Awa ula, na uloina lava le utala o lau tusi, ai le i o taimi amatai. Io e, na o e ese le ufia le upule a tatou, le upule a tatou, al tatou ngana, al tau tai. Mani. E pe le mafonga na le foi si le tusi ele o fa pe la to tita ele lo atu o fa pe tani na o le Master Navigator na o mana o fade off foi le I stand out tale upol tato tunu tato ngana yo e tau tai o le mela le pena fa sili mai ai va aila ia ile in o uma launch nei maluma o lele le ia se palangi el mato te pa mele ele o tu ta o mai se Master Navigator na o tau tai ale mele fa longa yo na o tau tai malo esse le mania foi le lo fa longa sa o e ko la na pile si vai voi si vala le na fi matulanga fa pena e ole me tonu ale sa una ye au ne fa ngaina le upu fa pertania la e pena na si sila ye da pe ya ko tikja e le lo atu le upu le Master Navigator ale mana ia foi ole mana ia foi ole tu ai ole fa winga ina ia ai tasi lava le Master Navigator na ole tu lava la io tatu tua io ai ole mafuanga la na o fa ngaina le upu le tele mana o si sia upu e tu ye le tau tai la Master Navigator alela te u mai lo la u tala la fisi nai la lo Tofilau ai si la ai ole fa tamaswali inga atau tai mata pala no fa li o le a soul searching and far reaching voyage of the tautai e pe ole mafuala na le lai o te le o popole la ai wa le saulala ole fa tamaswali inga atau tai mata pala Malo soul searching and far reaching ale me sili na ofia ye o le fa ngai no le upulo tau tai ia no fa Taleni le tai bol matu o le launch le vasel tene o pole o le tau mo le tai e lo upu sa o le tau ia o le tato o
o lau finau po le tau ma se. Ia a le tai e whātau le ocean, po le sea. Rono winga la, e whātau I le tau tai o le whaiwhaiwa, tangata whaiwhaiwa, the master fisherman. Ia a le ngā poi, al context foi la tau ia leo te whaongai nai I ono tūlanga tau whātau anga I Polokalame. Ia ko e whātau, ko le anga le master navigator o fuafua. Ma le si lea tūlanga sa fia, foi la tau sa whafonga le aso, fraile launch. Tu sa leo o si ia lawa I lunga I Polokalame. Whawhitai. Nau tala noa I tangata sa iei. O le mafuanga le nā leina o maile upu le alo o atunu o le tautai. It's a respectful term. O se upu po I le e amana I ai, e matau o lo ai I Polokalame. Ai le ilo le Polokalame. E eisi tama trick leg thing, laile ma le challenge le watu ai. Whawhitai. O tosa leo o sia I lunga Polokalame, po le o au maile tautai, is a master navigator. O whaonga, pe o to uma master navigators. Ia ai foi la ma le challenge wa ina ua o la o foi la o la o ia la o ina o talo foi o research participants tai matai foi sa mato tala noa e au ai la o data. Ia ma ia o lesi o lesi vai na sa o mai e matai le sa la to sa ia la o le upu le tai mua. Yo nice. La oficina na sa o pai wele le ai matai. A whai nei o Polokalame nei o lo I tono lau a onga. O le a onga lo a onga, lau whanau. O le a lava se anga ba a sili on taua ia te oe. Ia o le tala ia nisi o matai, o te mana o le Polokalame na e a vea matai mua. O lono winga, o laile challenge, o laile lui laina mai matai a ngā I mele. O lono winga, ia tai mua I mea uma. Awale e leo le tue ngā Polokalame po le alu lafi mai tue. O ma ta milo mai. A le result o na lafi le. Ioi, a le winga moni na au mai e matai nei le upu le tai mua. Ina ia amana ia ai le Polokalame nei. Ai le ngatai lea. Lono ngā whapele ele o tūlanga lei ia tūlanga ia o ngā whanau. Lono ngā o ia e tauna. E ave ia ele whasea. Ai au whala le pele lei ai. Ia, o ia fo e tai mua I tūlanga lei. O le ma nei ai o. Yo lesi upu sa au mai foi e matai. Le upu no tausi mea. O le mua ma tausi mea. E wha te tau le toi ngā Polokalame foi lele. E wha o ngā te tau mea tau resources. Awa ai atu te mai te Pasifika foi lele. O lo mana o mia sina fande ave fandaila ia lato a onga mea. Wha o ngā o le tausi mea le nā. O lo wha o ngā ina foi le tātou ngā noo ma tātou I. O le tausi mea, la tau te aia whanua o ainga ma suafa matai, ma tūlanga whapena, o le tausi mea na a ainga, e tā ua o se, vai, e sele mātango whio upu na au mai e koe matai ne, ioi, lewa e peo ni upu hoi o le lau o whaongaina lola I Polokalame, pei fole le wha ne e Polokalame, ai le goa. Wha manatu I ai lato, le lato matu palapala, o wha te ai lato matu palapala, ai mau ai foi la foi lu ila ia la va tu ia a o te me la mia te ma Pasifika me tau funding ma me fa pena la me fa ta tia ia oi fai oi fai o tau si mea o tai mua le au fe tau I tonu le ta fa soa fa fonga foi Samoa I lau saunoa e te tau ana I saunoa la nga fenga ta o lo tu le foi I le awa o ina o Falea'Oga e awa o ina ia avea ma Polokalame le lei. Fia foi tau sanga o e fea ngai mai latou. Le nei la vai tau o le saili ngā whainga o suenga ma wha manuia whanau. Ia o se wha malo si au le I mātua. Ia a wā foi whaiva o whanau. Malo o le whinau. O talinga fia longo la vai lau whaasoa mai nea fiafi. Le matango fia o le nei mesina. O le si tu Tofilau sa mo foi le tule. O na fo wa msalo e fai tau. O le tulanga foi le na o whaongaina la o malanga mai Samoa. O whaongaina la o personal journey. Foi le atonu e. Ia o man to foi foi a tu academic foi tu si o tau le fia foi tau nisi. Ia mani. Ai a tauna mai e tonu lau tala. Sino tala anga.
Io tala anga fo ma sale la fo le chapter le first chapter. Ma le preface. Ya fo they're very friendly chapters. Ya fo fo le Tau wa whai fa loa pe mai fo lau tangata, malau fo i whainga ia malau. e mana la fo masalo e sila ia ile. Masalo vali mai le chapter mo na masalo vali mai sio tina mai vai fai. Ioi. Ya ma ya le amo mo la o mantu ya so ya fa wal el to ina la le kesi la alo na tali por na fine alo no fo im fai ana me onga. Ia o te mantu aso na la fa mta la to lo tusi. Ma sa vali mai malo tina so wa ia ma mo mai lo kesi ai u mai lo mantu le fala mai o vai fai. Ia na masa vali ma le ma ia ma u alo lima ma fai mai so tua ma. Ia so na tau le ta vali. Ia ai le mfai na malo lo le fonga lo matua la lava e mateo mo fai mai e fa alo e fai aonga la e tala no mai ma longo mai o ma vai nei e va atu nei e a foi to teo you te au mini popo ma me ia te au te o me ia ma vai lau lanchu na te o watu te o watu a foi te o aisi foi ia Tofilau nina pe tato ko ya o ya so mo tula mo pe po le pa no fo po le mali a pi o wingal na ya na fo fa mo tala ina na le chapter na aso ya fa ino simply fa fo ya e usuale vi o fua ya o tangata umala fo i tafuta fa no ole a onga ya o te ya o tula ya to mala to mo fa mo balu mo Ola ta futi o ta ya o ala wa i fu mai ala o ta tia le ya le fa ingol pepe ia po le popo ia la o tu o tu na ta fa me o tato wa onga ia ma pe pese tu ai pe o mena fo le te mata go fie le ata le o valia mai ia pe la man ia ia le chapter mo molna e tu fo le nga i le o langa mal mesa o nga mai e sa o le lo i magako ia fa nga nga fo i tan ia masalo po e taule ile si tala na fa mtala ina taimi fo le tato university lo yo tako e mai foi mo nga foi le ia mo student jobs foi le Samoa nga lo ngai oi Stewart Island i kai le vai ngo sa mani ma amuia o vai o ye e tasil na tala man ia la mo te le o nga na ia tu te fail nai i la wali na le sa matu sa mai watu i foi le o to no i plaf ia na matu lo le tama i va ala ti te lo atu na matu lo le matu no foi ma te no foi to nga e to yo e no fo lai e faila accommodation i lungole e faule te ile tono le moana sau nai so dale yo na la tu sala tolu vai aso na mato ia o te whai atu, leo o whapea no me o te whapea atu, tu i tau whaela i nai. O vai koe, te lela o onga na mō mai tangata nei. Ia o tangata nei whai ngā ruanga i lunga i ngā ruanga whapea. Ao le malulu. E le toi mauni ngā ruanga i nisi mea. Masalo o mafuanga nā nā laina, nā lato koupa i ngā ruanga nei. Ia nā whamatala ina nā, i le tusi. Te le la onga na mo mai. O e sa lo e fa sanga lo e fai le a onga te le fie fa ngota. Ta le la o foi mai lo nai te mina wa o mo holiday job. Ya sa lo la le te le a onga no to foi mai na i hand in assignment on time. Ya e te la mai tala ya male chapter 2 na le tala no nga ile. Te mi foi le o vai New Zealand tatu ya Samoa ma tatu le New Zealand administrations. Foi e o na fau mai ale fa so mai lo le anga o le mana ia o le fa masenga ina o le au momoli mai o le fau o le popo wina e le ngata i lo soifuanga al te le o le fe au mo e fai ta wina ai mai se foi o le ese senga e le tutusa umantanga ta stolua ia ese ia afuala i la wafionga male lua sa vali la le ma siau tua siau tina talo fai ia e ave lau papa ma ave lau kesi ia ma fa pena vaenga le fai lua tala ia fai le iusu le vi o le fua i le assembly ia tutu uma le vaenga na o malota mai lato uma ma usu ma mai le pese ma ina ia inga iau tafa o le nu ula le na le lau tau o mai le vaenga lona lua ta fatal noanga le iai le ata leo le a faa i loa ina
i le aso lusu lima Novema, lua afe lusu lima. Ia o le a whaasau e le ata le whapea mai. E le a sila le larolangi atoa, Worldwide Premier, o le whaaliina o le ata lea lusu minute documentary. It takes a village to raise a doctor. O le nuu atoa na lato whawhai le leina, le fō mai o le tō whamanino. Ai toi mā whau la i lau peo nei whasoa mai si o tua a le momoli ina o lau papa ma lau kesi. Mai lato uma sa tau pepese uma le vi o le fua ma le lotu le assembly le tai au. O le na amata mai ai. O le ala o mai a ta whamtalanga le sisis. A le ala wo o mai e documentary la le ai lau soifua. Ia, le lei whaftai Tofilau, o le tausanga le mtei nei, mo ila no po i la o, i mawaisi na funding, po ile le whaie la o, e la o research project la lea, wa e mantua po o malanga ia sa o vea a matamandua fe maltone. E tau mai le lua ke suluiva i no sau COVID. Se fulu tausanga o e whea vea ia, e Falea'Oga ia. Ngata i lo na lua se suluiva. Ia alo pa pelo lea. Na sa wale lua suluiva fa pelo. Te mana o e tu fa ko e vanga le Polokalame lea. O te mana o lai fa tali mai lo no. Ele ngata i lo no ia o tele foi ia tu langa i anga i tato so ta inga male university. O tele mana o lai tu fa. Ai sau lo la male ava no le funding lea. Ia o mai lo le o la o team le to fa mato. Ia ma fau e lola leo le mātou research project le nā lai no mātou woltau sanga lente nei. Mautu e sa ili mai i e po ani au ngā o le Polokalame mai les fultau sanga le nā sa whaite. I o i tangata i Samoa ma Falea'Oga ma i lato uma. O whai whaatala no whai le. Ia ana mana o leo lau ti. E whai la se documentary a ngā i lo o langa ma o tau whai. Ia o le ulutala na no mai malato. E le o lang sau ma le ulutala. Ono ua vaa ai foi le whanongo longo a i lo o langa ma o mea sa whai. Ia au mai sa o lava professor lea mau te tono mātou ti whawhai. Le ulutala le tauna wha ulutala i tātou documentary. It takes a village to raise a doctor. Ia, it's humbling. For te nofo mo ma whawhau ngai. Ia, inu o toi o i le nuu foi, ia, ma whatala noa i la tau. O iei nisi o lo iei tonu o le documentary nei. Ia, ma mawai foi tūlanga i peo nei. So it's a 20 minutes lo documentary le whatu a tala nei la e peo nei sao noa. Ia, o le masalo e mai alo. Ia, o na hawa noa foi la le tonu i lunga le YouTube. Pea whapea mai a on alau loa. Ia peo ni vaenga na foi le tau e la o tilo foi le iai. Foi le ua o le tusi, ia o le documentary, ia o le malanga mai. Ia foi e tai whaatasi o mai mea nei. E le aia se mea foi le o langa wa manatu foi o e lau fai ngā malanga whapena foi le Malo le. Nā tunolo whaafonga mai a tātou foi fai ngā malanga. I am sure tele mea foi tutusa ia tātou whai ngā malanga. E tala lena o whaamtala ina i le awhiawhi mulimuli le awhiawhi lena whai mailo lo tua ia te au o te tāpena o te sau. Te lo le tala foi o te tala foi nasa, o se me foi nasa tupu i le tō tele foi o i la tōlo whaafonga mai. I le tā ua nā taimi pe a whapeo sau no mai ta mamati nā la inga. Sawia nā alu alu whafo. E pei e tu mai whapena. Ai te le alfe au lai au mai tua. Peo nei sau no foi Tofilau. O te le i loa le mele tupu teimil ne. Teimil na. O te le i loa. Ai nei loa lo tua a. E le teimi o tu e veia o mase otha. E se teimi o e wha mai ai nisi o mea sa o le i loa ya. Malo. Ia, e pei e whapena le lo ki lo e wha mai. E polta taluanga le whiawhi Tofilau. O tau no mai le neitu o le tu la le fiafi i ta whatan noanga. Ua e se langona e le whapito amanu i atasi e le mafuaanga lea i whafonga Samoa o le mafuaanga na apatu ai le Polokalame ona o le anganga o le Polokalame
Ao lesi. E te tau ona mātou patipatia lau whinau. E te tau ona watu se wha malo. I lau whinau. I lea vaenga. Ia walewa e sau no manino le mafuanga. O leo ngalue ina ia si I lunga le tau mawhai a whanau Pasifika. Wa e le toi pose, wa sila fia tangata. O lo I lalo whanau Pasifika I New Zealand. A le ai la se ngaluenga whapea e whatino, ma fisosoani, ma tātou whautua I Falea'Oga. Ia, umalea tau sanga lo mea tasi, la tuala, tau sanga. Ia, wana sila fia, e mase foi la tau lo tātou tau whai ngā lua university. Whainga tai o se ngaluenga e tāpena university. E tau nu atu whanau ele lava tāpena atu iawa o. Ia onga maulunga. Te le ala se ngaluenga tau whai. A lea wa e sau no sao lava le mafuanga o fea te tau o na saili Malo ai masaili ai se sosoani o le Falea'Oga a faila ua whapea na whatino nei vaenga ina o whaftaina ia I latou o lo whapea na langolango ina la o fionga ina I le University of Canterbury mai latou lo tapena ina o le vaenga leo te sau no ia I la unga luenga le sfulto sangwa whatino o le momoli ina o Falea'Oga I whatino a onga I totonu o le lalafanga o iwa ai mai se I le university malanga le vaa malanga mai ave ina ia foi mai nei Falea'Oga o lato I loa whatino le ngaluenga o le Falea'Oga I whanau Pasifika I tono New Zealand le la ua whawhitai le sa ili malo whawhitai le o fionga ia lau whafonga Samoa ele ta ia fale o pa ia mau maluranga whaingata o lupe whalele pa ia lainga salvalasi. Ia ai maulunga foi a te au o se taitai o le kālesia. Pio na ngā lulu e ina. Ia ele sala upu mai ana mua. Whamanuianga matua. Whamanuianga lalafanga. Ai maisel pa ia e kālesia. A Yesu ke riso le au pa ia o aso ngatai na I kala estete. Malo le tautua, malo le finau, malo po vaenga le nea fiafi. Ua e momoli mai se wha malo si au. Ia au se wha manatu fo. I le sairi ngā malo a Samoa. O la matau talo la. Ia ave ai. Iwa leo wa mai ale fo mai o tō wha manino. Alo o wha pia o na o mai pia lo soi fuanga. Ma lau finau. Ai ala wanga nuu. Peo na e whao ngā ina tātala tū. Ma tā mea sina. Au wale mo moli ina. Ole whautuanga. Whautuanga I Falea'Oga. Ina ia o lātou whinau. Ina ia si I lunga tau whai o whanau Pasifika. O se tau whamtaltala tu leo langona nea fiafi wa. Overwhelmed. You know, so proud of you. Whafonga foi Samoa. Whaftai lo tō whatatala. Whasoa mai le vaenga lea. Ma tapua I mamau atu. Iau whaiva. Ia ile nā foi lau mua o lo whapeo ena e sa ini malo ai. O lea la lesi wha moi. O lea lau sila ina I Canterbury. O tau tali mai au colleagues foi lea ile. Soani I lau ngaluenga mafa lo whatino. Te le lava tele swinga Tofilau. Malie. Tele swinga foi o se tasi o outcome o le melne. O salape o le lua e tau sangata luai sa fina winai ina ia whaia se course foi lea compulsory course al Pasifika I tonu mai sa qualification lea foi le bachelor of education. Malie. Le pia da matou o te tonu foi tele la foi o university. E moni a foi o loo iai a pepa nei. Ia ai pei foi le o compulsory. Malie. La va fa al tulanga le sa fina wina foi taimi o vea o esa kai arahi o le university. Ia pe la vanona na sa no foi around the table ma ila to foi ia ma ina wina o le la ua le ua ma taima le pepa le compulsory winga o tamaiti uma pe te palangi pe te intia pe te saina pe te Samoa. Ele mo foi
Ele não foi no pasi lau bachelor le for 3 or 4 years. É o normal te pale o fai ngoina lo. O fai ngoina lo le o sa ili matang. Sa ili matang 302. So tasi le tala tasi le vai na tau wa nei mea. Ele e fai na ta tele. E o foi a maoli. E fiu te un po la to pe la to kompal na fa silfia. Lo yo ta ko la to. Ia ele fa pena fai ngo fio na fina me fa pena. Yo. Tawa na yelo fatu tonu e fina wai me fa pena. Ia ma ia la to lo le lei. Ole pela o tulanga la tasi lana ai Tofilau wa afa pe te tua. Ia afa pe te tua le universite. Ia man ia foi sautala batu. Mane. Ia afa pe wa ele fa pe te alu se me foi le sau e no fo lau ma around the table batu sautala you know te tulanga na foi le la foi lucky enough to foi that no foi lele around the table as an academic board member at the university pe o tasi pe o awala na foi ona mana ia lo leo awa fa pe ia o lo winga te fiu lava fina watu ia ele foi pela o nai me fa pena ia ma to course postgraduate course pacifica le wa fa nga solo ia fa pena foi le si department le foi Professor Stephen Ratuva i tulanga ta Pacific Studies ese le man nei o tulanga foi le la o tilo el mato foi investem tulanga ia pe o le tulanga na walaina pena ta o foi malanga ia o fa mai o malanga o tau sanga le na mato i Samoa ia ma o fa ma vai lo fa mai uma Polokalame ona o foi time o no lima tau sanga ni Happy birthday. Pero tulanga o fa pel matonu i la to i nei lus polalmo o fa mai ai lo Polokalame ia langa o ta foi time le al te la to ia foi isi vala wina o lo fa tali mai o lo isi vai ia ai pe tulanga na fa tai ole vai nga tonu ale o matango fie fai u eta Polokalame ole ala le tali mai o nei vai nga uma wa tala mai ai ole tautai ia ole finau ole ale amana i ele university lo wa ia de pepa lo wa ia malo finau malo le fa maoni ia wala sa fa fonga Samoa ia i vai nga uma ia ele fai ngo fie nga lo tonu university ma le tau mo fai ia fa tali tonu wina ia wala fa tino ai ia alo fa la sila le tua alo fa ngie le tua fa mo moenga o toe ili nei tau sanga o tau fa iwi ia awa foi fa mo tau ia ole fa pe ona tapua ia tule le tato documentary le ole la mata atu ia ai mai se foi ia ole fai mata to tala noa la na ele o lo tele atu me tele o lo tupu mai na ile la folta unga el fai tala foule o tala milo ya so ia ole ayo o fungala au matala ia la o fionga el fo mai o to famanino ia ai vai atu pa ia ese ia e fai ta fo lo fiong fo to ali ia ai mai se o ne fiafi o tu mati o lu falele Samoa vai tu fa fonga nga Samoa fa ftai fa fi loto fa ftai le e alo fa pele tu lele ma o lunga pele la tia ia mai ia o fu anga le tap wa ia foi ia o kilani nei ia io faiva ia tu atu ne ava no sa no fai mai ia no fa mai ale o taftal no anga ne fiafi ma lo fa lo la o tu muri fia ma le faftai o no neita mau ainga wa fa so mai ia after tele lava ia fio foi totoli Tofilau ni la foi ava no de lo mai foi ta taimi ia ai ona nganga foi tu mule fa lalo lo e foi ta po nga mau ta tu ia fa pena lava tu foi tu lava ia tu e atu ia tu ia pa ia malo ta tu no fa fo mai mas foi ta po inga a fa pena a fenga o tap wai e so se kale si fia ia o te manatu i lautou
Maluenga Falea'Oga, yo lo manui ai, e pa ia malo tātou tunu, ai ai le manatu le lava fiafi Tofilau, ia, e le, e ai foi mea o lo tupu solo tātou tunu, io ai, o manatu ai lava, nei foi taimi ma le tautai le nei, ma le tusi le nei tautai, ma le tele o mea foi tupu i, ia tātou foi ngā malo, ma tūlanga pio nei, e tātou tunu, tātou, e le tau sa i lia, ele tau sa i lia nisi e foina. Olo iai lava le tātou soa lau pulenga. Omo na tāpena i lātou ta mā tua āua whailangi le lātou whaonga. Na lātou tāpena ina i a tō whāne e iwa. Io tō whāna māo le tō whāna roto. Io e tai iai Samoa tūlanga e pio na iai. O le soa lau pulenga ma tūlanga e pio na lātou tāpena ina ia. Ele ai se mea tātou tue o tau sa ili mais fea. Olo i e soala pulenga sa moa la tau te foina me uma. Ma ia so longa le e tūlanga. Peo se mea na o mai au la tau le tusil neima la ua voi tusi singa sa fai. O toi whapea oe. Ele ai po ai, ele mwhai, ele tau on ta ape ia se nuu ma se atu nuu ma se tumalo ma se ainga. Aisea, ono lo iel so alo pulenga wa uman tapena mai e lau fue lo ale atu nuu i la toua. Olo iai ia tō whāne e iwa ma umana la tō tapena mai e. Ina ia whau el tātou atu nuu ma o tātou ai. Ian whapelo sa whamitanga. Ia ai eise opu foi o le tau tamali ne fia Malo ave fale o le nganga lava la tau ia whatau ena foi o le Polokalame le lava fiafi Tofilau o le Falea'Oga o le Lumana'I ia o te a mole atuaia lo whaanga ia e le whafonga mai o le tātua tunea fiafia maise whamanianga foi nei whanau o mai whai ungo le tausanga taimi o selenga ia taimi foi tātou te pati ai ia lātou tau mwhainga i nei whai o le whātou nina mo le manuia ia o se tala le tui nāti le lava fiafi ia whāsoi fuia le lava fiafi Tofilau Malo tō au nanga. Ala au swatu ma pese ia na whamai alola ia wa whawhetai juhu mali e mata e vai mana ia mtiafu malofu ao e watasi lava ilo uneifa Moe. Dai fa manuia mo tautai hip hip. Hey. Ia manuia lava le afiafi. Ia soifua mai manuia. Faftai. Tai lava. Ia le na Samoa. Nau fafonga ne afiafi. Tasi au lupe falele pe ona e fafonga mai ai. Ia fa mai atuai tato Polokalame o le Falea'Oga. O le Lumana'I le afionga. Leali'ie'e Tofilau Dr. Tufulasi Taleni o le Falea'Oga sinia i le University of Canterbury ia o le afionga foi i le fo mai o tō whamanino ia o Bishop Taleni o le Kalesia pe no whafonga mai ne fiafi.